bwire bwakwa muleithiria wa Meru TV ntukwekunitie na mbere boya iri Jumatatu ya tariki 25 mweri ni 8 mwaka ni 2025 kankwacho weni kirinteto cia Meru TV ogoro bitawa Chirimbabu na mona ile wa madhithio ni Paul Ngujiri na MC Wankwene Martin Kome Makasi na kinyorani mukaririte kile budget bungene ya Meru na ureti ndukembethe kuthoma kithomo kya obudi no tiano ntugwisi obisi ite kuoneka Martin Kome Makasi awete murandi jwa NYS yukaguna nduke na njira mwanya na kinya kubatethia na kithomo na kinya into bya kwambiriria ngwe walikwetu wanteto Jeff Gituma no tobanganiretie riboti nawe Martin Kome Makasi ura ni MCA Wankwene na mukaririgite wa Mbanjati mbungene ya Meru no retia yuthi gweta na mbere kuthoma kithomo gyotea no bundi na bo ni nyuma ya ngugi cia obisi kwithira chikiura buru aja nthigurune ya Kenya so nkweni kari youth muno baka thara ngugira cia njara ira tukua cia technical jobs nontu thai icio ciina mbeca na icio inya ciina market. So ni ntumiri gakinyira Meru bonde gitara ginya na ni gitari tukuraja twatangasa kuringana mpango ya governor na youth betu kienda bomba kuona at least income ora national government kuthithia kazi mtaani kinya mutumantu thingia no na kazi mtaani yewe kiria youth ba Meru ni araugite murandi jwa Meru Youth Service jukethra jugitethia youth baba ingi aja county ya Meru na kuboria kiria bakethra bakiona kumane na ngugira bakethra bakiewa ni thirikari karirite giti kwa kagita gaka ni bethire kinya bagichwa ibande bya gwita ngugi ome ya nthiguru iji ngugi icio mu office jeta cia suit na tai white collar jobs mono na ndi ite kuoneka na youth baba train ite kingugi ici cia njara mtu akomba gwita ciandike for instance gitumi nguga bajukie passport na mbechira bakona kirengo giri kuonekana na ara ome ntiguru cia ome Kata Dubai ntiguru cia Arabu na ara ngugiri kuona inya kwa chungiri kuonekana mono na ndi irenda ntu bo bastima baroje bamaiga so ngabaromba baro wa mbechira bakarwa ibatumire mbeca ciacio kiriu bari mtu ayukie passport no tuna ngugi cianza nicio cina market aja Kenya na nthiguru ciome kwa ugetera kenda wandikwo ngugi ya white collar job wina training yu ya youth service nara kirekeria kuga murandi jojo jwa MYS na ndejo na mogaruruku kathumba na jukethra jwe na mwanya jo munene na utongeria bura bwithirite bugikuruka MYS thaitite iretwiro igitara riri ngavana rorareo pamone iguru batonyera mantune betrinya training matona certificate iwe ketha ina mwanya muno thai teterera areo mbere nontu bara ikawo training ya guchencha weja baka bathira guchencha beta gather training na begyo training bathira training baka nanja around yeje wathiria ni kuthithia community service ogeta training polytechnic wathithia wato training no we into bya guita na byongoge so ina mwanya na ira chiraro na ara bwampere so igategemea bindi eku oma training keripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam Kaza cia mwanya Jeff Gituma no ntobari botu na njira inkinyaniru na tuta na mbere seneta wa county ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya hawete akariba Tharaka Nithi bari tayari kuatambaru Rais William Ruto kiritamu yeyele kedra eta na mbere kuatela munino we Professor Kithure Kindiki kile siasa cia mwaka wa 2027 kuliki Gataya hawete kinyamongo ya Meru kumadhosi mwankata ya tontonyere bari tayari kana ni bakwenda itekia urais mwakene ya 2032 kira kwandikithia kinenkerwe Professor Kithure Kindiki harite bo rira kuliongerete akaribantu dia nkunde Karuma Nkonyini wandi ya Marimanti isiombunge kya Tharaka walikiwetu wanteto Dagara Waiguna na kulikithia Gwipa seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya thaganitwo na ngari na athuri bantujia Nkunde Karuma na Nkonyini wandi ya Marimanti gicigo munge kia Tharaka
aga kirogaro kirega saitere gamara teregi na kwegeka kirero gya Kalibaba kobambira katheti ga korugoria simbio ya ntora Neshimarire mono zaidi emunde kada ya gukethia turi bakwa ibantu agaringirete goro rya ciatha cendere cha tutam na wantam akiuria Rais William Ruto kiri ciatha cha mwaka wa 2027 kwenderea na Profesa Kithure Kindiki munini wake kurikithia ucore bwake na Mount Kenya East na thirikari yake nonto Kindiki no gwirigiro bunene bwa Kalibaba gutwika rais mwaka wa 2032 antu kama uwe Ruto mastingo na abakuwa na kitu akija Tharaka antu kwina Kithure Kindiki aruma bukaga na ngomango agane tu mission yake number 1 tuta mweno ngo ina Kindiki tuta mwiriko tutipo na 2027 yakinya utika ho akatipa ni ajira kaya rugo kaya kara ati Kindiki na nengero gitike na what have you turenda Kindiki endelea the president wata kena that 2032 kwa hiyo to kurura to tata no turenda Kindiki 2032 na watu ka president wa mbio kana that is the condition tutam no turiagu agagataya tariganĩrio ikwaria igũrũ rĩa ũthii na mbere kĩrĩ gĩcigo mũnge kĩa Tharaka akiuga Tharaka nĩ ntiganu manene kĩa ũthii na mbere akĩromba karĩ kũmũgwata mbaru kĩrĩ ciaca cha mwaka wa 2027 gũtuĩka mũjumbe nĩ kenda gwatawatithia mũgongo wa Tharaka mĩgongo ĩra jĩngĩ ngwenda kũmũcoka 2027 ndugama mujumbe muterie muwatawatithia antu bara bange bathire ndienda kũmũrothera system mbega ya thirikari mbwakĩra macukuru mama kuonekana gũndu kũra kũngĩ gutie bukombeka kumarukire mwankogoro Mutharaka uyu no te barabara Mutharaka tie stima Mutharaka tie roye Mutharaka tie chukuru mbega tafadhali antu bamalimandikiria ni ponengere nafasi ko turawira mbega yo yumbi na ndebo irogo ntogitomi muyumbe no witharisha chonde seneta wira yaki okurukia mbecha kuma Nairobi kanengera governor kanengera county so 2027 kada akubwira kwamba iromba rya bwandombere utuika seneta ndobe ari roba rirupu gwata jala mbwetithie mbwata gwathithia migongo ino chume mbeithia kauma indutete wera mukothima miange 10 na bomeona indutete wera ya seri tipo kumiona experience ira ngebukwena nere ko ya mujumbe agakere manto makonye kithomo gataya no giteruterero kugamba sari kubateri kwethoro kuri na gwero na kuthiria ngungumania kunengera kanya na baraba umite kiri misita kwibombera kijabo bakagwata kithomo bazare ya gatatu tokoroka arukiria ko ndio honio ningo mheshimiwa leo ngera chibu karathiaga pasta karathiaga kana no kwandika cheki karathiaga mwe kuruko ke cheki yaro ke chukuru ndodi keretia gutire bia chacha kwa apply cheki ate wa apply form wira wo kwa CDF tweto konenga gera cheki instant okaya age mundu kanenga gera cheki ne mwana kathi chukuru no nto yo kethera mochiari we nambara njangiri 60 okanenga wangiri chieri we nambara njangiri 7 tokanenga wangiri 5 kokuro nto bono twira toye mataka thidakariko ngiri chiena merongo thatu ko bantikumania nara kurugari kithete kuri na bataya gucombera into birabire no batukire macukuru Matharaka gotigera kithomo gigukira rito batige kuthi kuthogora kithomo kaunti chingi nyuma dio kethera gachukuru kaye chukuru tera borotare chukuru tera ndingo etie kerasi etie ndi ukagurira mbasi chora peke yake ngiri magana mana mwanka mwekoro no gatina kuthira kinanko muntu kurola kigerio no set kigerio kia form 4 aroda set kigerio kia Mangu High School set kigerio kia Alliance set kigerio kia Starehe na choka set kigerio kia Malimanti House choka set kigerio kia Ngonya Secondary School the same examiner mwana wa Ngonya atie kinya kirasi kiega atie laboratory atie dining hall atie kila kintu ando no kwata bakoro kigerio kwonda mwana maka wata ndi minus oronge akewata hii ndio kwa wela chetangazo itokwenda ma engineer Mutharaka hakuna itokwenda nga pilot Tharaka hakuna ngitokwenda geke Mutharaka hakuna ndoko wata ndi minus imwekoro thenete kumarukire mwankogoro ateni manko yeja toya getaga toya kirula kirage toka thomithia mwana wake sawa mwana rathiara akithia ekebanga kiuma emuchuru kuma gĩcigo mũnge kĩa Tharaka nkĩribotera Meru TV rĩtwa Kambĩta Ndagara waiguna
Ibaya sana Ndagara Waiguna na MC wa Koloto Frida Naitore na amenerete bonene udara lazima na Kenya kudhamo kwa bamwe bari tingui ba county na mno chief officers barabari wa dhaline bwa thirikari ya ukabere ara Naitore urite mabidhaba wita koti nkulukina wete kwa batetekero mutugojo yeta na mbere boleletie mandiki wetu wanteto mutugio kiambi na wekira kirore. MC wa Koroto kiri mbunge ya kaunti ya Meru Frida Naitore na ashumirite na muthuro na makaija manene kuithukira na kumeneria ngavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ithingia ni ikiria kugana kwathura karibaru terero imenti na bobone kumana na bamwe barite ngugi ba thirikari bari chief officers kwa baro ya Rutha rwa Rashima na bangi gutewa kire department tene gweta baingi bao batarika gitaka wari ngavana Kawira Mwangaza arajukirie chief officer bara twavetete assembly na bakuru kwena process ira yagirite abaringa transfer abaikia bamwe compulsory leave bangi abaikia delivery unit ingi tawa delivery unit itawa Siberia gutantu makosa kwethira mtu aandikiara na contract ya 5 years lakini ukeja ukamutuma compulsory leave ogo mutuma ore thia goko gwathania Meru lakini goko thukia Meru kwe side irio kwendera anto baimenti bonde no urabengira wabaikia u kuringana na Naitore mutumari ujuriria twanya tutuna shore bawe bakwe na kinyama katero jara komba kubesha najo baraba karirite waiboita ino ina makosi jama nene turenda kumenya ino ina makosi jama nene na atwire gwita muntu gitene kiria athureri ucoka kumwikia nange na tika atina ngugie gwita na ngugie werio chawi makosa jama nene na ekirite twanyene tu antu baraba komba kuia mbecha nabo kuma department chia health kuma department chia finance kuma department chia water na transport ekirite antu baraba komba kuria mbecha nabo ni unturiwa kuga bageta kirirwa ngirwa EACC kuthuja mbecha kuganeire ikire mirandi tikinyaniritwe tanjire ya kwenyangia mbecha cia Meru na nguruki ethira kiuria ritingwe barabaringikite kumana itagaria riri gukinya koti na nekenda baga challenge mutaratara juju mito kwa finance ndirwere financial ya ndirwere rathirire project tirarero project itithiri mwankatha ici we project imwe itithiri na ichiarerwe mbecha turenda rwangirwa EACC irweje ruthingate ruone project yu chiarerwe we barabara chiarerwe chikwenjwa barabara witenjwa nonto governor Kawira kwe mbecha tikete cha kwenja barabara witenjwa antu abarerwe mbecha kwenda uji chiare chikuthoro Meru inyinge mono project yu chire mwankatha yi na rojite kuthuri ikyo tukwenda kuria atire IPC yu ere othai ya kurera mwananchi wa kawaida mkone mwananchi na umiete na mwananchi ore onde gona aria atikomba kwaria nonto makatero iza ingete marinya era chief officers bonde baragererwe nau nonto mtu atibati kuringo transfer witware waandikiri ngugi eku wikwe na aria utaandikiri ngugi eku ibete kotin batetere akichiao batigiokera nonto mtu onde thai Meru ni ugua enderetwe MCA beto bara pinga thirikari ni ugua benderetwe bate komba ikwaria lakini onja na izondra ugere ntikira tutikira antu bekirwa mukone kwana ndi mutumanu oka ya no Meru enka akiegi chikuma yora kwena peace no te peace irio thai metho yetu ijarugukite na kethiri EACC tugeta teja gwake na itoria gukare na jo ikirikanagwo ni muthingati wa kuena mugwati mbaru wa Kawira Mwangaza ofisi ne governor ale baraba musapota governor Kawira batetirwe niki tumi na aria ithia kwena peace Meru peace ire kwe Meru ageta bamwe agatiga bange turenda kuga atiri mutuma otitwiki ore kwenda batu twe Meru ni yetu mtu wonde na tie ki reporter Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbeta Mutugi wa Kiambi Ivuya mutugio Kiambi na nonto bokongeleka kwanto barabara na mulimo yo nyimba ha county ya Meru atomire kuma kanisa ya Neno Evangelism batongoretu ni Lawrence Muidhagi ni babangite maromba yo sindethia mulimo yu kulokine baririti kuongeleka kwa agagia bo karia isio mbunge kia Igembe North na kinya maomo nkabo yara rumerite ntele tia yembe ya utaskuru mauya ya kureo na kinya ndwa cia kinja atomire baba wete ni boboya hanto patonye marombene na kinya thirikari irite ngwira iriyo mandikio tu wanteto kuma milio ya Igembe mukiro nkonja no inasio
na kwetherete kwina mithangiko ya murimo na muno Teresa Mero ende kansa yombete kwethere kitongoria na antu babaingi kuwatwa ni murimo yo ende athenjiri bangai kuma kanisa ya Neno Evangelist Batongoretu ni Lawrence Mithika ni babanganite kiuthurano kinene ke maromba kurombera murimo yo na muno kinya mantu ya wagagi bokaria araba watete weni nwe muthenjiri wa ngai wetwa muturi kuma Teresa Thika na ende bakiweno ntomantu yani yethirite ya kiangai kiantu mwanya mwanya na muno murimo yo kwanza ende nibo yantu baumire na kurombera murimo yo. Taarifa turithikiria tugerwa ati Meru nio yongocete na mantu ya kansa eni roho ya nkoma yombete wikwa nikenda tumba kuinyeleka lakini nonto natu turi arombi ba Murungu o thirikari yendelete kupambana na murimo yo nerenge yonthe thirikari yombete otethia akenya no bo natu turi a Kristo kana antu baba orombi tuendelete kupambana nio no kilugira maromba nikenda bura thirikari ara ikumbelwa na turi arombi ba Kirundu tukaomba miokiria na njira maromba mantu ya security kinya tugetha tukitwe na maromba mnono ntunya without prayers kwe security without prayers nya prayers kinya ukikaraswe nya ni askari kana no without prayers utumba kutoria neto obukaribisha buru na nya barabe na kansa mnakaribishwa na huo kuna imani ya kuwa utapona kansa neremera saindie muno nikenda tumba gutethia ntuba na maromba na ndawa nibo bietanaria u ikishindwa na ndawa tunaenda kwa maombi na Mungu anajidhirisha. Kwa hivyo Noreu bakiwa miangaiko ya murimo yoyo kansa ende yothrete yangaikiti emisi kithumba ni bakuria antu bonthe bombe kwithira ni bakusumiria na bawatanire nabo kenda bomba kwithira ni bakurombera mpange yangaikiti antu kathumba mathina ya thira through maromba na kwe mathina ya thira through kwita civitari kwa hiyo tuburomba bwinde buru arothikiritie we karibu kabisa we karibu kwe musemanio yo nitukuromba bonde bombe ni kuya basemania ndumba mwana ni Murungu ki maromba yara tukethirwa twina yo kuma Jumamosi na tena Jumapili na ntuku ya Jumatatu akethirwa aina anointing service ira komane kwithirwa kia kanto mauta nikenda turomba tutethia nthi yetu na baraba inyilikite ni mirimo na ringi no ntukenyeye yongwa kinya thirikari ni kwairia kanisa gitumi nikenda bamenya ati kanisa iri na power. Kwa hivyo ni tukuromba kwa kitio kinene woku mbona au onthe ukwithirwa uri no karibishwa withirwa ri marombe ne ja turombe nikenda tumani gutethia nthiguru yetu especially Meru County na area ya Igembe North. Tusemeni na ndumba ya Murungu Apostle Charles Mturi. No karibisi ene kaelo nikenda omba guthoro umwe batwe aratwite kuthaitha Murungu no ntoba thine kana mpange ye murimo yo munene yo tusumbura na yo ayetie ndawa tumba at least kunia nirwa ni mwathani no ntoma antu yamane yakarika to ntoba uratukuria imwe ni thero kinya e punishment ya makosa yara tukumba gutha tubwithetie lakini ogelugira kurira mwathani tuibwa na tweberia yara yonthe otuthangikia twina uma na witikio ati nthumbe we ngai yombo kinya itura ri tukomba kuona weru wa mwathani na mathina maingi yakathira. Nikiripotera Meru TV kuma Neno Evangelist Kaelo Igembe North mbeta mukiri onkonja tukirekana na uturingata mwiko mwanka icio bunge Kiaburi haraka ribaki thithina timao bonanite kuria kwanirwo kona ntuba kuitwo komite mwithone ya timao imetire kuitwo nikenda barabara ikambiriria kuthondekwa haraba bakuwa batauritwe ugebwo mbere mite ito na wagibwa mite bukathukia riera barabara ikilukirite kithithina wita tauni ya timao na kwatanithia ntere mwanya cia wandi ya timao nirigiri kwagirithia biashara na kinya ugendi hamwe na Kenya Forest Service ukilukira Forester Anes Kimboi niwiti ati murandi jo ni jwathi atirire mitaratara yonde ira ibatire akariba ni bakwenda kwithira kuri na wero kirimirandi ire kuringithia riera mwandiki wetu wa Nteto Mwende Olaiboni no tubanganiritie riboti.
Akariba kia Mbogo na Kithithina na matura yara yangi yathiurukirite barabara ire kubwithuya kuma tima uturira Kithithina nibonanitie kuria kwanirwa kwa nyuma ya kuitangwa kwa miti bunene bakiwa ye barabara iu yabaguna ende kuitangwa kwa miti kwa bathukia nkuruki. Miti ire ya makiaja ibati kwithira i miti 50 na thaa ici tukwona ni giti miti zaidi ya 50 miti gintu 300 na kwau Baatu community ituku support barabara free lakini gintu kira gituthuritie muno ikuona extension ya mwito yote million district kabisa miti gintu iretemi mirana na miti ingire itwire ankurukie miaka 300 kwa tu community ya Mbogo na Timau at lunch tutigitwe tukenete muno ingugire ritikite aja na ntungugire rabati kuritwa ingugi kawaida ya barabara ya 30 meters so when extension yenene muno ate public participation yethithirwe kenda miti gutwika kaito that distance kuma ni barabara ndeye na ndengi 160 meters. We are concerned itukuria thirikari itonyerere tumenye uma inaburi kamwito gaito tathia sana ontu bwangai na yekabu buteani tene gitirwo tayari na community kuromba nku enya forest witikiria community baunenku so batu tena problem na miti tukacemania na forest na CFA na other leaders kenda tumenyora miti tigere mwitone no ibakamatite about 80% ibatigerie 20% mwitone o community u yacitirite kwanda miti ndene mwito jojo kinya na wange watweka ngo ingi geitwa iba faidike na ngo ingi geitwa kinya contractor okethwa eo kiromba constructor okejaja tiriria ikauma igetewa nio niteturwe rinyene riria tucoke twande mite mwito jwe tucokora jwakari nawe Forester Wontulele Ernest Kemboi agicoke matheta ya kariari wote mite itegiotate na bureba tere kwethire keitwa miti zote ambazo zimekatwa hapa ni iko katika ile framework ambayo ilikuwa ikubaliana na Kera. Wakati Kera walipoomba kwamba hiyo miti itolewe, ni hizo tu bado. Hakuna mtu ambaye anajua zile idadi ya miti ilikuwa imesemekana itakatwa. Ila tu ni sisi na wale watu wa Kera. Ile distance ambayo ilikuwa imesemekana itakatwa ni 30 meters. Hatujefuka 30 meters. Ingawaje tumeona kuna walagai ambao wameanza kuingilia hii maneno. Kuna watu ambao tumeona kuna sehemu stamps ya miti ambayo ni kama ilikatwa usiku wa jana ama imekatwa juzi, kizingitio ya kwamba hii miti ambayo imekatwa na huyu contractor ambaye alipatiwa kazi kukata amesitisha kukata miti. Ripoti Meru TV kumontulele wandini atima bore mbita wa mwende wala iboni Iboya mwende na Mheshimiwa Alhaji na amenerete bunene miario ura wari gavana wa Ukabere Kawira Mwangaza arawete mini miario imithuku na ni kwagira gitio gavana Meru Mutumanto Ithingia. Alhaji na uritie Kawira kutia katiba ya Kenya. Mwandiki wetu wa Nteto MC Mutonga nwi nacio. Alhaji nombete kwithirwa agicokeria uria wari gavana wa Meru au Kabere Jawe Kawira Mwangaza na kumwira mutugo juu na juu ni juu muthuku na jutiagirite kinyana wa nini nontu bagitumikeu akimwira nombete kwithirwa akiuga jaujo okuigua ndenda gucokeria Kawira nteto iria araririe na aregoji mantu jaria jagusim mantu jatena ukuru temachua temantu jeno gima bwa muntu burite kwithwa ire bono ya gavana wambere de menyithia Kawira katiba ira ya mwethetie gavana katiba ira yugite ura muntu omba kwa gavana nio katiba ira yugaga ura muntu aejuka gavana kwa ukethra no kweshima katiba ewe kwethetie gavana no mwanka we katiba ewe kuritire gavana eshima na katiba niyo yugite muntu arua gitene kia gavana are moi kurita ngugi uria omba kugarurwa kana omba kuritwa
na kurito gwaku kawira kwathingatite katiba ya Kenya, katiba eu ya kwethetie gavana na mutuma wa Ntoithinkia uria uri gavana Nandi atonyerwe ofisine ni katiba eu kwa gutegete giaku kiajukirwe gite gotunyerwe okuremwa ni ngugi wananchi bateta okuremwa ni ngugi malalamiko ja wananchi jaikwa kire assembly emero yaringa kura ego okuremwa ni ngugi nteto iche ikwa senate ya ichonkona che ego okuremwa ni ngugi na wero wane narua ura wengugine na gisheria ura wengugine ne mutuma wa Ntoithinkia na noe gavana waku nare uraugaga okwa Ruto rais Ruto ntuko 45 agochokia gitene bo ne hori bo muthemba chonto go impute go imply uria wa gutunyira gite Ruto, which is wrong. Ge katiba Ruto atena power chia gutunya gite wathuri ne wananchi ba Meru, ne wananchi ba Meru bararamikire, ne wananchi ba Meru baikirie manto jao mbunge Meru, na mbunge Meru ekragitega rereta guchunkunwa senate kaire na senate irakurita Teruto uko wakuthurite na Teruto wagwitire gitene na Ruto atemenya guchokia gitene la fontato iri okwario keja Ruto yutemata mtuko 45 okeja kendeke yutemata mtuko 45 bo ne upotovu utekumenya buru nteto iria okwaria na iria okuthithia no kinyete ria kurumana na gutumira migambo ya Waginthoni, migambo ya Mwekuru Mwaginthoni, Mwekuru Chebuka na tena aru atouga we Mwekuru Chebuka, Mwekuru Mwaginthoni ngoge ku ni rumi na migambo na rukomo mono mutuma wa mweta mono ne mwana ora wetete buga ria twathomaga mwana ora wetete form 1 umete primary na manjajare ikerumi koko mudhalilisha gavana wa Meru Mutuma Ntoithinkia, unamudhalilisha gavana wa Meru Mutuma Ntoithinkia na gankwira uju kawira Mutuma Ntoithinkia gavana oku Mutuma Ntoithinkia akanga banoku mwaka 2027 auma 2027 ete athurwa kaire ete 2032 eta 2032 akarungama athurwa kaire mwaka 2037 amberia kwandimiti nwanire na gavana oku miaka eje tigere 12 ni Mutuma wa Ntoithinkia na ntubau twatetere tuona ogwe kawira otekubua gavana na twateta na twakikisho kuma gitene kia gavana tugakaria Mutuma gitene kiu na jau ni jonda kia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene kaunti ya Meru TV. Ibwa ya Mwitonga na karibu murinda mno baraba nyang'ari wa ndia chia kariga isi mbunge kia Tharaka ni bakodi atongode kubakira nchera akue nikendari aba watwa bakaleka wikasua kuraja kiri kaunti muturi ya Meru kuloke bakiwe ni baokilokira kinyamara kinene na ntuba wasia title deeds. Thina matu inamo mbere makwaga title mamangi na ntubeto bakugwata bakiro bweguru tutie taito na tutie namba kile chama na taito tutie nacho kintu kia gitureta gitunitaira thina okumono iminda na gutie kingi tukaninterwa taito tugacoka tugakirwa itwe bia polisi antu bagwata bakaninta gwa kipyo tari nyagari yake akwa nyagari gikaninta gwa mtu akaninta gwaga kwogu muntu wa Tharaka atiganana na muntu nare guru nontu muntu nae guru na amenyerie nyampiere rinogo tani ugo ndakinyire no ndajua mono nontu bwa mpiere iri Kimito nigo mbumite guntu kwa mwathu nchoke ntumirwa asikari ba mitungugu banego bakongwata ndakinya
ndauma nkuba nto nginya mbiro ira cia mwatho ta cia gwetu Marimanti Kathwana ndiro Kemito ara gutura na mpiera ira karikari gitumagiria Sunday school watuika nkugwatwa ndina magocha makuthungira mondani gwa muntu na imondora ntaije ndatemanga miti ndokia makara na kinya kuia indi nderwa imbandike statement ndabaira nigu mondoju tie munda nthungirite gwa muntu twaromba tongoria batwenge gituo getu tukawata tukaletwa gituo getu titwira waruguru kunyamarua mutungu riri ngo wathokoni ukajoka watirwa ku na ibatie kunyamaria ntu betu kabathare nundu tutibwega tena twakira gitio getu anyagari na ntu betu bagwata batia kwirwa ruguru mitungu tukairwa batunyai ka twakirite gitio kwa turia gitio ni agogu tutikwenda ntu betu tukatu icumburagwa tugitithagwa baruguru itwagire thiri ndutura ra nyagari nuntu wakira ntugo antu betu bagwata bagetua bweguru bitu na betu kendia tukira mbeca bweguru kwa utokoromba arto na bobeto batwegwe kiao batwakire anene betu batwakire gituo kya nyagari no tukona twakwa gituo tugiakirwa gituo ana taito ciume njuma na agutu atunenkero taito cietu kinya family yakwa itakayaraganite nuntu pokara rionde ni nturaga kesi cia minda na kagita karanda ndekirwa kesi cia minda ndathi kotini thengo cindana pengine ngacenjerwa kesi ndagwatwa thirikari kana tongoria betu bakarende guru bambe bathurane mantu mame gatigati gaga kaminde no eriaga antu baruguru na antu batharaka na koguni kintu kira mbenda muno ikwethe kwina thiri mutharaka agwatwa tibatiri kwirwa rutere rwa iguru itwakirwa kinya njera cietu imwe Marimanti ingi Kathwana twiragwa gituo ni tunyai tugaenda mwa magambani tukagambagira na agwetu tutige kunyarirwa gatukunyarirwa iki na inkuromba kinya tongoria betu bakaegagwa kiriro gietu ria tukunyamario inya bakiri batwe twikara tantu batenene na twibatiri uchumburwa no ntwagunde no gonchiariri no gondereretwe na ndichoka nkaerwa ngaikwangania gatongoria betu ri biugo twina abi butakwona titukunyarirwa atongoria betu merani kiri batwe bututethie twikara tukirwaga ti ugutharaka twenda thiri kogu ntukona kwina thina muno kabara kwina ku arambomba kinya wana gwatwa mbomba gwa tukima ngathi kumwirira rira gwatwirwo bo Meru ri na nkwaga ngarama ya kuthimiru tiaga thi gutechekera nagu bandu ai muwata na indo ne betie nabyo nkuona fadha itwakiretwa gitua ganyagari arambomba kuruyo ngai kumwirira na shukuru na kwiraga na shukuru ni ugondiuga kwamberia no ntunkuona kanugu na kurio na kuthiuruka mona na utokwa muno bagwatanire na gitonga murugara nya gitonga murugara no tukumuitaji tukumwenda muno chugurikire mutharaka ntwari no ntu kintu kira kiendekanaga uko itaitu na kintu tukuromba kituo kya polisi unge ona kinde kinara ari kuma kira ici nara ibageria gutokoa mwanka tugwate thiri tugie na thiri na tuone thiri na tweta na mbele na nteto cietu musiasa kuma kaunti ya Meru kuma isio mbunge kia Central Imenti ujikene ya Mzalendo akiarire mantu ya kunie isio mbunge kia unawete Central Imenti ni eti nyuma bunene kiwiti na mbere maliki wetu wa nteto MC Mutonga na utariria kiluki uria wijikene ja Mzalendo ndene ya Central Imenti nombite kwithirwa aumirite na ugambi bwawe aria areritie mantu mwanya iri ngwataniro ya Central Imenti gatikati ka Ayubu Bundi na Kilimangochire ona nkuruki maendeleo nombite kwithirwa kieja na ugambi bwawe jaujo okuigua ya mantu ja ngwataniro agwe bara ngwatanira na Ayubu Solomon na tongeria pa abo Central Imenti nuntu kimwe Central Imenti ikaru nganda kai nyingi mono ikwenda kura na maendeleo nkwire kaire ya terwaga na gitekio kona Mzalendo akalilite aja kikalilite gisiasa kitekia musiasa kitidhimawa na endele awe nuntu kimwe kurunguke ya ikalile nongi for example itwale na MP
to muthami of senator na karete ke MP na arue nakyo Janaro Gituma na arue nakyo Kitogi Manyara na arue nakyo Irea Mwijirea na arue nakyo kwou kirema no inakyo na arua akona kagitu kirimi mwera na kingi kirema muthenya ko iba gwatanirite na atongeria no to Friday ndio giri batongerete pato iba gwatanirite na atongera na baitania ngo gyamwe Saturday twetakia thone kama shoro kweto eto ken makandamia kironere kya maana ni ambiria gwa attack MC okwa tawe mutia au ya mutio tingu genyo nguge igo tamani miugwa kinga ira nau ambiria gwa attack awa MCA na nene banki yo na ngabana ambiria mu attack ro waiku kwiro ngabana ejo njira na ari gutwika kweli shwari ngabana omba ku office ni ya skulu tamoko na ya kona ari gutwika non nena mwakilishi wa MCA iriyeje ko unandikwa tutekwenda twi non tumwana akara kurira aigwatagia toi no nteke mone uyu kirema no kira bundi Solomon Ayubu mono na totio kuila urambije Ayubu akanya kirema karuo kiri tuchadinjira tu ni aja central imenti tunashadinjira nena mono rutana na hospitali our former governor Peter Katirao Munya na twakere dispensary nyingi mono the Meru County na settlement tunashio indi especially imwe ititakangoge kira koromba ngabana tafadhali especially mbwega mono tenge buru ndongo na arantimene igerie kuletra madaktari legire we kunenkera ndawa kenda tumba kutedeka mwana nchuro kumaka itina haraka kuma nontoja katembe ya hospitali akundirwa ndawa kwina harai ndongo kana ruiga kana kiria irieu tunasharinjie nene mono akiaria ati uriritwe ni ngugi cia bata na cia gitio injega cia maendeleo iria ciumite kwithirwa Chiriti ni Ayubu Bundi uria ni speaker wa bunge. Ayubu na tuitirite ngugi nene mono Ayubu Solomon Good atuitirite ngugi nene mono ya University Mariene University iria ambirirwe ya Ayubu amirobibwega buruguru na former ambassador wetu Muthaura na itenguye mono to university indi tu atangana tigirirwe non to last time came budget university yetu ni rai 500 million kibesha yu igutegero ne anene isi atero to atigirwa 75 million peke yake lakini ya tongeria baleti kwa kindeke runduni MPs na speakers ibetere no lakini mbesho ni irachokerwe ni ariritie mantu jarami na akigitaga nkanja akiugaga au yambiritie te batere kwambiria angiru tereno rami itwe irami 5 kilometers ije kwita university lakini au tuna challenge na mono kulinga de kuigwa muneno ko aririye tariki 17 MP wetu tene kenjo na aririye mantu jarami eu au ganjireu 5 kilometers ikauma rutere rwa kadari chinami ndone challenge na mono nondo kuma ikweta with university just around 2 kilometers peke yake kuiron kuria karibeto da settlement ri to batere njira yuma kadari enami kane batera kuma ikweta kwa ndisi tete manga university wiri nondo yambirie kuro kwa nuvian are guru kwinama igithirira kugiri ne kenjo market ko unande access ya university ukime access nonga yumeta side ya kadari decide ikweta kwa unande urakera mujumbe kwa ito tafadhali njira ye batere kuma ikweta itete mwankara university bito komya kwa sasa wega na kwa ndisi kombota kwa wega na yetu mbokura bwe nondote no endi quotas atire guni ntena bunge ne bundarikia kwithirwa nkiona na nkigwa utimbite MC Mwitonga na ndikuripotera ndene Central Imenti Meru TV.
na riboti ni yetu kira katanta kiri nteto sietu ugoro rinka cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV ugoro ngakwendera ugoro bodongi buyuri ni thari mu bimurungu mweninya bitawa Chirimbabu na mona ni ile wa mathithio o kari Paul Ngujiri.